Pozdrav svima, danas je 6. april 2025. godine i danas ćemo govoriti o zaštiti vinove loze od kasnijih povratnih proljetnih mrazeva. Naime, april je mjesec nastupio, a kod nas na sjeveru zemlje ti mrazevi su redovna pojava svake godine. Pokazat ćemo kako mi štitimo vinovu lozu od povratnih proljetnih mrazeva, pa se nadam da će to iskustvo nekome koristiti. Prema prognozi noća se najavljen drugi val proljetnih mrazeva. Prvi val smo imali u sredinom mjeseca marta. S obzirom na to da mi vinovu lozu uzgajamo u zaštićenom prostoru, već smo u prvom valu morali zaštiti vinovu lozu jer je ona startala sa vegetacijom. Što se tiče ove prognoze u narednim noćima, prema toj prognozi istoj najavljeno nekoliko noći sa negativnom temperaturom, pa smo svu pripremu uradili i završili, tako da sa izvjesnim olakšanjem možemo da dočekamo naredne noći u kojem će se temperatura spuštati ispod 0 stepeni. Svakako, svaka negativna temperatura u ovom fenofazama vinove loze šteti vinovoj lozi i taj mraz je jako destruktivan i veoma je važno da se potrudimo u ovom mjesecu aprilu nekoliko noći da zaštitimo svoje biljke kako bismo uživali u blagodati tih biljaka tokom cijele godine. Ostanite uz nas, a ja ću vam pokazati dvije verzije pokrivanja vinove loze s agrotekstilom, pa vjerujem da ćete to iskoristiti, odnosno moći iskoristiti u vašim vinogradima u zaštiti vinove loze. Evo sada ću vam pokazati kako izgleda prva verzija pokrivanja vinove loze sa agrotekstilom. Naime, mi koristimo agrotekstil težine 30 grama po metru kvadratnom i to je ono što smo imali na raspolaganju kod nas u našim trgovinama i sasvim je dovoljan za uslove u koje mi uzgajamo vinovu lozu. Ono što je važno da spomenem, visina ovog plastenika je 5 metara i mrazevi koje imamo u aprilu dovede od toga da stropovi potpuno smrznu i hladnoća se lagano spušta sve do prve žice gdje uništava mlade izdanke i zavisno u kojoj fazi vinove loze je vegetacija od vunastog pupa pa nadalje. Prvih godina smo smatrali da je dovoljan najlon koji imamo i da će zaštiti vinovu lozu, međutim mrazovi su kod nas prejaki i zaista nije dovoljna folija da zaštiti vinovu lozu od mraza. S obzirom na to da mi imamo nekoliko valova mraza u toku godine, kada jednom postavimo ovu zaštitu, onda je držimo, odnosno ona bude tu sve dok se mjesec april ne završi. Važno je spomenuti da ovdje imamo kombinaciju dvostrukih i jednostrukih špalira. Razlika je u poprečnoj šipci koja stoji na svakom stubu. Vidite, sa krajnje lijeve strane je dvostruki i ovaj dvostruki. Sa krajnje desne strane također dvostruki, a ova dva su unutrašnja, oni su jednostruki. Pokrivanje dvostrukih špalira se vrši na takav način što prvo isiječemo trake dužine kolika je dužina plastenika. Kod nas je ovaj 25 metara i svi ostali su 25 metara. Jedno sa desne i jedno sa lijeve strane širine pola metra. Tako da imamo prepuste i sa desne i sa lijeve strane. Ova poprečne šipke su 60 cm na svakom stubu i vidite kako to izgleda. Jednostavno je spajanje sa heftaricom, tako da se vezuju i unutrašnji agrotekstil kao i ovi vanjski. I to sve bude čvrsto i bude sasvim dovoljno za zaštitu od kasnih povratnih proljetnih mrazeva. Gdje imamo pergolu, recimo kao što je ovdje, stavimo još jedan dodatni agrotekstil iznad. Veoma je lagano i veoma je jednostavno, zaista nema nikakvih problema, brzo to ide, tako da mraz ne bi naudio mladim izdancima. Ovo je inače sorta Everest, sorta je jako rodna. Poslije ćemo, kada prođu mrazevi, uraditi normiranje ovih mladih izdanaka
to jest sav višak će se izdvojiti i vinova loza kada krene u maju sa intenzivnim rastom imat ćemo one lastare koji će biti na rod. Sorta je jako rodna i grozdovi su jako atraktivni. Sada možemo pogledati kako to izgleda unutra. Ovdje imamo frontalne agrotekstile i sa jedne i sa druge strane da ne bi bilo posljedica mraza na ulazima samog plastenika. Kao što vidite, sav agrotekstil je odvojen od lastara i time smo postigli da ne dođe do stradanja mladih izdanaka ili pupoljaka, zavisno od fenofaze određene sorte, da zbog kontakta ne bi došlo do stradanja, odnosno do smrzavanja. Sada ćemo ići u još jedan plastenik da vam pokažem još jednu kombinaciju zaštite vinove loze sa agrotekstilom. Evo, nalazimo se u još jednom plasteniku i ovo je druga verzija pokrivanja vinove loze sa agrotekstilom. I ovdje također imamo kombinaciju jednostrukih i dvostrukih špalira. Ovdje se sad bolje vidi. Ovo su dvostruki, jel tako? Ovo je jednostruki. Razlika je u tome da ponovo imamo ove poprečne trake da bismo prekrili gornji dio vinove loze, a ovaj naredni agrotekstil koji se veže za naredni špalir ne spajamo ga, nego spuštamo ga na tlo. Tako i kod jedne verzije špalira, tako i kod druge verzije špalira. Evo vidite kako to izgleda. A sad možemo pogledati kako izgleda unutra. Vidite da su izdanci zaštićeni od kontakta sa agrotekstilom, s obzirom na to da sada pomire agrotekstil, pa može doći do primicanja agrotekstila izdancima, a uglavnom vrlo je važno da nema tog kontakta. I vidimo kako izgleda gore, tako da mraz koji dolazi sa visine zaista nema šanse da naudi ovim mladim izdancima. Inače, oni jako lako stradaju. Kod nas su mrazovi veoma jaki i jako su destruktivni. To bi bilo sve u današnjoj video prezentaciji. Nadam se da će vam ovo biti od koristi i da ćete moći da ove ideje iskoristite kod sebe i na takav način zaštitite svoju vinovu lozu od kasnih povratnih proljetnih mrazeva.